Jesus ki. Doon awi kumamolus asa sahat autusi. Hamatiani labjonok propengani lakat itu ajabi. Dami na sumulong nasihat di bata ama anak Dr. Peter Badia imam nandungani hati-hati rohan pikiranmu nasabut di babasa Kristus Yesus Tuhan nama saringa di tonga-tonga di kumata di babasa pikio kita lau mamuka ulaun kuria dan ulaun ada di parbodik ni na poso di Tuhaning di masjid tua bicar sipulun kata di debata natap surat di Hebrew itu 10 ayat 15 tiga turbuk si jaon di bagasa sadarion kabarna dia turbuk dan manak sonor di dokter mari tehiti ibana mah kapilihon toktong tu debata pilihan puji-pujian ima kamu ini bibir aka namar atau koton luar salinari mari tiba nama tapi lehon toktong tulibata pilihan puji-pujian ima kamu ini bibir aka namar atau koton luar. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ima hata di bata kalau mama kulinita mamuka ulau tasadario lawo mamuduti aturan so tapakaru pakeni amang situa di simbolun di kanan parsapokina di hoinan penulis guru yang sudah kuaka poparangi naposo ni Tuhanon situa di sebelum kata di bata nama salingan kaki naujaha jam kewigi madok parjulu mari tiba nama tapeli hon toktong tu di bata pilihan puji-pujian. Ulauta di beruta si gedopari parsorat ada kapor siap tutu di bata sada nataula jala ikut tarida di beruta si gedopari pasaton pilihan tu di bata ragam do pilihan lako patuduhonot to tu di bata disiala kapor sota pak kirimota nang kolong ta tu di bata ikonido sada pakorhon na tarida di bagasan ulu ni ganun akan aporsen namun kaibana makatiga pun aporsen na Yesus Kristus ido si palua si hokko ngulu ni nasa jorma pilihan naindo pakarida diiring-iring jalan di pasu-pasu do salhut lagat tak karena mobi mani hamu tulang nabi raja manulang bahut hula-hula nabi raja yari torang tutoka di bagas nabi namarapang namarhatuaun si gogom na sa isinaon ibadaw parjolo sa armatua damang nafaholongi habi siya tomatonga nabi keluarga besar marga simbolon di kami raja di boru bere beberemu tudus tu natahatai raja nabi tulang nabi bahut hula-hula nabi
tarlugobi mararaja ni dogas sahuda dami ibaga sa partikianon mahamu tulang nohon hula-hula dami na pasahaton na dadapar huli tudabang na kuhahologi kami Kono sama ipe hata hugua sida jepe serami bona asunto polon las marah hamuda orang lebih ajuha buma habi raja nabi na parjolo partikian masalah kami ma tutulang nabi rajai madulang mardongan molia Muna ima nong sor madua de balatikion berenami o pulis doli na bostang dito manibagas muna dia balatikion laos hidup kamu ibarat kamu hanya hubungan ibadah muna nama rapang nama tuaron si gonggong nang naisisina pasah haton nama tok adat parkil lengoni tuhamu na raja ni makoruna ibadah sebul terlumbu di berekon opus dulyon nang bostang dito nga ibadah muna atong bumulay hami mau pasah kami usong maho para silulis na pasah kay do rako langsung mapasah kami biraja nabi gabi tulang sa taong di mausong naman. Jadi semua lima setelah diborong nanti. dibuat itu Ilo yang kami itu. Jadi semua lima di hoa manggoro pulis doli. Ison hamil ro tulang marga madulang. Napasahaton pulos parpudi pulos pasirangan. Pulos sabut. Siang hamil tulang marga madulang nadi dia kortibion nadi seluruh dunia. Saya duit. Song nak sirajauan na ison saya lalui las marohan mengaduk tuhata saya didungani tuhata maho dibaik disuruh kuasonangani disia muli debata dahuwa bersabar songoni dohoroa bere hamang guru na di kortilion na marsidulu ali na marsibulilo tarlumobi di parsau na tuamon kami setulang marga madulang pasal kami ma ulos sabut ulos parsirangan waktu ho lasmar langsung sore nang akabaw po namin sa huna iya nakon na yung gor na yon maksudnya nga mahita asal iya tulus rohani babaw namang goron tulus asa buhay magdabar di mana suruh kasunangan niya sa huna kabaw po namin soni ona borate baik memang tarik mauson ulos sabudi tapasahan ma ulos sabuton dureten yang memburukan na ostang opulis duri ia baletikon parmusinari baik na musina obat kusyama dilipat usun, tunay dilipat usan, diyon dilipat tugijan, iya, maksudnya di tonga-tonga, iya, on dilong di usia tugijan, iya, dan songoni inong dan tutor tugijan. Kenapa sudah? Boy, mana tapat sore? Raja dia mangguru gabe mau pasar kami ada parkir lengoni itu mangguru nami dia balatikion sumoni mandabun pasar kami sejak tulang marga madulang mulai ate mati kita mulai ate matar bumi nang di debata sumoni mah mulai ate matar nabi gabe nau pasahat to partikia ima dinalaho pasidong ari-ari namang bolonami o pulis doli si Polo
Asa ipe di hamu sudah poparan ni amang boron naksoni di hamu nawarangi nama dulu. Oh ipe saud ulaunon berhiti pasu-pasu di bata uber kami do di hasil daun nero hamu. Alani nunggal tingkat di muka wamang guru. Di bernakok ni matanya roh hami manggoro higop koto jojomu. Ima di napatu pahon adat parmoponi amang guru nami Opu Luis Doli Sipolot. Asa nakok manauli, nakok ma persaulian. Mopo ma pasupasu di debata. Jalonmu sudah keluarga besar warga Sipolot. Tamlumowi ma di poparan ni amang guru nami Opu Luis Doli. Molo pasikot kot di pasuga di pasukoras. Anon, adong dobe partikil layak belian butuh kami los parisol nami do hanya no pantok hata aliam pada para moponon holan hata ada para mopon mazo pasang Gabi raja nabi gabi tu. gabe majalah horas bapak tua horas na baru ngasor na dua. Ada nasirohan na may ilong pulo sa petuwa ito. Oras na huwag. hala horas na huwag molo horas horas roha Ido raja nabi. Ukuran dojol manuain nama jalo tusung daripada sampai tua. Ngabui bilangan main nok sorma dua zolma. Jelas roham na berura. Ido raja nabi. Iyo, las roham. Uboto hami do sa lelingos dia di Parsaurata di Pomodo Pusunggu narong di Pulau Braya. Dari kas roham na dua. Alai di Hatua Umon. Kang boy me di boteng amang borong ko. Siya nasakyan daging muhuwereng. Ako na kinadino rin na puro kinarako. Alay sehat. Kapuro na. Isyon, pasaton nami ma. Sampai tua. Lunga di salo hobe sa tuhanta. Tua. Jala asa anggian di Baninggal ho. Di pasiranga modoh amang buru puna burjon. Ape ma pasu-pasu ni debata jalommu. Ima nalau pasahatonmu. Susuli akapo para muat. Matutu. Asara abot sa hata na matua na matokon. Disuli akapo para muat. Balga tiang di rumah. Ubalgando tiang di sobo. Numagawi amang guru kon. Gabi hamuna dua na guru. Itir maranak. Itir marpuru. Parpahokku siya anak. Parpahokku siya guru. Buat kami di tangan kami. Buat di tanganmu. Asa di lewat debata umur na gajang disuliak kapok parambon. Nampi hobe na buru. So dia betua rikok do bediaka like ko ibotokon boda siako. Alani jalo hari pasus se debata. Jalo gajang diur asa siarok ko raw kalori pere mandiak kapok parambon seduna. Waktu kami ma ima ulus sampai tua. Asa ape tua, ape pasu-pasu, ape aka persaulian, tu pahun dapat tanah tua dewata, tu duluan ayo. Mau lihat si raja nabi, dia kata lagi yang dirasa. Siu do ino, siu do kahula-hulay, jika kumusta giyang na. Jadi sono hata nama tua madonon nabi sahat mazulu sahat madubutian di garas. Nunga sahat bele kaulahon adat parmoponi amang korunami o pulis dulu si bolon kata haulongin jalan amuskan biar bata mama sumasa tadi batak sagabi taruh jalan horas-horas. Somoni wajo di adat parmopos akan diulang marupus sungguh andong mau masuk kopani di pasugabi pasu horas. Oh iya di mana jalan nabi? Mobil kamu lahas untuk bolon warga si bolon. Sondo kami siap dengan sahutan.
Dinau manauri di ulauta di bagasatikion di haroro ni hula-hulat ta do tulangta. Mengatur takas kuberi kami. Lumumi di hamuna nang dia kana makamarangki. Ritindo hamu kuberi kami. Asal donon kami masori do kondisi tua-tua sabab bulan di sebagian di duduk di pangiringan. Horas mahamusanhu nak kana makamarangki. Horas matotong marsi pairing-iringan. Sok-sok ni menang di hamuna. Tulang manulang manang sirajaluan dopat di hula-hula aritona kita kasih doa hubi-hubi kami huberi kami nunga dipakai hamu horok nama dia anak koloni nunga dipasrat tamu nakin ulus sabut ulus parpudi ni bebere muna apiat matutu kita nyanta sapuk madauli sapuk madalinggan di pinopar ini tuan-tuan pagkatiki nanengro suang-suangin ang di hula-hula aritona di pasahat tamu ulos sampai dua apiat madudu ape madua ape mapasu-pasu di bata lumobi tu inang nama keberuhon amanami situ di sepuluh dohot tu sudi angka pulau pernasida Allah ni amang raja rotam leher inang sorry pada Allah beri kami disadani rohamu namar hula-hula buru kami pe tong dodok nas rohanami satu masahuta asal honon nami masoli do kondisi tua-tua asal balik tambah badan tumudak ko sita dua hari ini hamuna dua sebutu magadi ay takas do kami hamu marsi paulo dua asal pirhara to ping tong gihara to tubu firma to kita salud na maningin di pas-pas tuata lele mahitaw salud na mangulu sahat sulu sahat kotiat di tigaras mga sahat ulaw di parmoponi na tua-tua di bangsa tikon di pas-pas tuata mahita salud na gali horas dihita sa lupa. So kanina atas kami sa tunga sa hunta manawuri di loob tayo yun. Pasatan ko sa harami tumanta na martua di bata ala niya sinahon di nga ibasana tutu di bata ruhita tuto nga ibagas namin na marapang na markatuaw si gom na sa isinaw ima nang sa rumatua damang nakuhulong kami siya tunga-tunga di keluarga besar di kami marga simpolon dapat jolo pasaton kami hama ulit ang niruhan namin Tuhamu parhalado di kuria nabi marhitehon gereja GKPI Jemaat khusus perayaan dina patupahon acara pambuhayon adat sarbatua di damang nakuhahologi kami saya giat mayamang parhalado mabuhay nauli mabuhay na dinggan di adat di damang nakuhahologi kami marmula di bagasan dami jala marujung di bagasan las di roha berholan modriate penabui usobaw kami Tuhamu parhalado ni kuria nami las marhamu parhalado nami Sumanima ditulang nami Raja Imadulang Raja Nabi Raja Bulon di bagasan partikianon daung batua dolok damang nahuaholongi kami saigot Tuhamu Raja Nabi dia ka torsa tarlumami ma'uhum na pinukka na punta na parjolo tubuy dina suara tutu damang nahuaholongi kami na ujui Raja Nabi rodohamu mabuat aib nute dohot pasahaton aka pasu-pasuan tanuboy batangian tudamang nakuhahologi kami tagiang muna Raja Nabi si Purba Guda martinagi marbinigi do amat tade bata lumbar kasohotan damang nakuhahologi kami di pasahat kamu tulang ulus panggabi dialusi di bata tagiang munai Raja Nabi marurat tudor marbulu kegijak mardak kadutu siapun jala mangerubang tuha pirang naung matua dolok damang nakuhahologi kami yon tulang na burju dan tulang na basa Roma hamu pasahaton ulos saput ulos parsirangan ulos parpudi tudamang naku hahologi kami tagiang munai Raja Nabi yang giat diolo yang mata di bata manapun nauli manapun nadingan latar lumomi di kami saluhut natin ng galwan ni damang naku hahologi kami yon Poloholan hata moliate menabui Kusopau kami tuhamu tulang nabi Raja Imadulang las hamu tulang dan tulang naburju sebagaimana diulah-ulah nabi Raja Yarito nang opusunggu Raja Nabi Raja Bolod dan piga sirukas tumampor di bonana dan piga halak martua dapat akan nasinita di rohana martua dodainang nahu hahologi kami ditakibat di matata yang munai Raja Nabi sahat tuna sarmatua di adat sarmatua di masalah kamu tutur Raja Nabi Raja Bolon ulos sampai tua agiat ditagih di matata yang munai Raja Nabi Raja di hula-hula asa sahat sahala raja api sahala tua saya giat mandi pasu-pasu di bata
Ami saluhut doh dainan na humaholong ihamion sahat tuda saur matua. Tarlumobi madi raja di donga sahuda nami marhidehut STF parsaurat. Tong do pasawa nami kamau dia teun di roha nami. Ala tubuh hilala kami do asi di rohang muna. Do dinggan di basa mutu kami kasuhuto pulun. Mulai dunau manggulingari damang dahu haholongi kami. Uhilala kami do amang hati orang di bukulan di rumah. Raja pamitora do bolo hamu anggo raja di dungas sahuda. Sopa nami dohotang yang nami tu debata. Asa di basa-basa debata ma di hamu amang raja di huta. Asehato tarlumobi magajang di umur. Asa diari na magihut adong maniloi tarlumobi mamamudai kami kasuhuto polo. Asa sahat nauli sahat na dinggan. Asa didok na tua-tua tutumay na duhur tiyo maninda lote. Ata nauli hata na dinggan. Sayunang mahuba, sayunang mamose. Daun 10 bidu jumali 10 alu. Ata nauli hata na dinggan. Tarlumobi matangiyang dohot pasu-pasu. Sayunang buba, sayunang mamose. Sahat-sahat di solo sahat matubotean. Toho di rodang di bulan. Nunga huwag kami raja nabi. Hata nauli hata na dinggan. Asal liling mahami mangodu. Jalan totong ma di pasu-pasu Tuhan. So di hata pangapuan na jepeksan kami kasuhuto polon. Asa saat nauli saat na dinggan raja nabi. Si kopi hamuma tulang nabi. Dohot raja di hula-hula nabi. Di bagasan taniyang sahat-sahat nabi. Marhite di basaur na kurentier nabi. Tuhamu pada nabi. Masalatan ngomong goro. Dia pesawat kamar permusik pesawat. Karena naposokin naman may suruh. Gabi mah. Isor kung na hujalo kami anak suhu bulon. Somon tada ihita dapat sari 7 lanon. Jalatiar atau lauta di manogoton sahatu. Botari anon sahatu. Udian. Matutu. Jalan di pasahat tamu boras pir asapir mapok inuju-nuju pasalongan. Pir masaluhut terdita dan dihamu angka penopar di abang nong serubai dua nong itu loh dari om matutu. Jalan doho boras pir ale hurang sikok na nanganong muel tiyo nok tiyo masudi ate raja Gabi mah gabi. jadi hok majo hamu abang su nami di hudulan asa hubukahan majo songon tuan di godakta di manuhut nario butima. Jadi semua ni mana? Jadi mau lihat ni. Sonari magai tua mahita manorto. Jala bono martor-torta jodoh matjalo tua siang debata. Soni mapangiduan. Jadi semua ni memang pandai nabi pandai nama lo. Parindahan na susuk perlopan na tabo nang pesohudok nunga di botoho. Ala neng manortor wahami. Kosonohan nami amang nahot dito na dohon na so marlongkota na hudulin na tuan nahot di bongkar di rumah. Na masalah alu-alu nomor 2 di bata. Adoran sehujalo kami kodang si tortoran nami amang. Na berjolo alu-alu hodamang ma tu di bata na tolu suruh na tolu hana jauh. Iba di bata-bata raguru bani bulan dohot bani sori. Manang di Kristena namang di Patimbo mo. Marhini di bata ama anak dohoton di Perbadia.
ay dia dihabis saluhut pinopar di damang naun sarmagon humurang akka di pagkaparlilon nabi tarlumo bima ditorsa di habata ko niya bang asa batara gulu doli batara gulu paniangan siapa na polisi pidor na ganggang dinahura kami mabidor manasida kakasma alu-alu hodama nang tobat raja inata saripada tu situan hamodaran di huda nang boras pati di tano alu-alu drama matakas samang pandenawi lihat lima amang pandenami ala neng manot terbahami ala marmula do nauli marmula do dalinggan asa siat jur mula tanpa persirangan dia ik pardomuan ni gosa mulani namar ludu mulani namar laga mulani jomba tubuh mulani jomba gabirata baik damang koda mula dalam nami basupa lebakan kahuba yang menurut kemaingan pandemik badara guru na balon nga di bay damang godang mula-mula na magihut raja nami asa patu padamang madihami godang sobba-sobba asa si raja ida mati na hisa suruan na gingkir mangalapi na sitak sumudi daw jaman tari na pajujug-jujug pinggan di hos di mataniari asa saat kami martua di pinopar di damang nangwa kolongi hamion di pamatang tohot di taknas bay damang godang sobba tu debatamu dah jadi dia bang asal lihat pergabian lihat perhorasan di kami saluhut na marhamara gitar lumui bang di pinopar di dabang nahu hahologi kami asal dibuat mata lo lihat di baitu pinggan pasu baik damang bang yang lihat di kami saluhut pinopar di dabang nahu hahologi kami di mata masuk-masuk
iya. Pagacang. Iya, lagi kurang lebar lagi ya. Ulos pino ba? Ito pa ba? Ulos pino ba?
asa tujulon nyari lam sakap kamu saluhutna na tua-tua nami amat daraja dan tasoripada nahu parsagapi kami bono songoni pihata na jeppe ata huhua sisen kami hasuhutan bulun tu kamu saluhut nahu parsagapi kami las marhamu mauliate mamang jalan diuduti pada hot manjaha jujur ngolu manang na roy tudin ndamang na usar matua na tahang holongi na usar matua na tu dihuta onan gajang ia jujur ngoli watami masian bonan yare terus ma hira-hira jujur ngolu ni damangon ia pung nami opu abadi dua anak konna na mangala boru ni rajai boru padiangan opung nami opung abadi dua mai konna sare mai opu malas dua mai opu tapang opu mangalas mangala boru ni rajai boru pangadiangan opu tapang tong do mangala boru ni rajai boru padiangan ia opu malas anak konna dua tong margor opu malas dua anak konna opu malas do opu papang opu malas mangala boru ni rajai boru manulang do opu marrapot mangala boru ni rajai manulang sian opu malas dua mana konna opu madi dua ma anak konna sida ima bisar simbolon dohot marslin simbolon sian ima amata nabostang dito mga sadarion ima amata sitwa do trandus bisar simbolon nata baru-baru nuain dito nga jabu iya po bisar sitwa do trandus bisar simbolon mangala boru ni rajai boru arito ng opo sunggu tubuh ma di basa-basa na sida anak kon dua obat baru dua anak kon obat baru anak sekangan mengalak boru ni rajai boru pasaribu di basa-basa di batado dunia sida dua anak dua boru ia anak si nomor dua mengalak boru ni rajai boru barang di basa-basa di batado tolu boru sekangan di pahutahami marhamulian mai to anak ni namorai marga sitijak di basa-basa de batado gesida sada anak dua boru si nomor dua di pahutahami to marga manalu anak ni namorai di basa-basa de batado gesida opat anak boru si nomor tolu di pahutahami to marga utar-utar anak ni namorai dua anak sada boru siap puran sinomor 4 di pahutahami tu marga anak ni namorai marga sipayong sa sinikalang di basa-basa di batado sada boru sumode purma poparang ni damang nasor matuan tolu pul sada halak ya damang tulungan tanggal 17 bulan sia tahun 1947 moding tanggal 10 sia bulan 12 tahun 2027 marumur madamangon kurang lebih 80 tahun 5 bulan. Ia dah mangon nazulo garejo di guru agama Manang PNS di Kota Medan. Na tanggal 10 Syai marusorma parangolina bangon marujung parangolon di mana molo adong dope parsalian Manang parutangan di damangon Manang parsingerana radio kami macalo dina orang lobi pabenen nami damang najolo diamu karamang dok denang kami sebagai keluarga besar minta ma motohamola ati po harong pabenen di damang nami diamun naliat nalulo tarlubu moiba stuhorong ni hula tulang satu bijang soni dengan sahuta mulai marito hatta mulai sanana tar soni mana bui tar pasujur kami jujur ngoli dawong narong orang lobi boy baita bersebatuan sidoboti mardongan mulai